Očekivana pobjeda, iako nismo računali toliko visoka, ali dečki su svi odradili dobro, hrvali smo dobro, zadatke smo ispunili svi svoje koje je trener Franjo zadao. Metalac je mlada ekipa koja tek svoje vrijeme čeka, a mi nastavljamo dalje u sljedećem kolu, što nas čeka teška borba protiv Vindije, pa ćemo se i dalje truditi za osvajanje titule. Kao i uvijek, to je tradicija u ovom gradu. Ovo je grad Hrvanja, Petrinjci jako vole Hrvanje, poštuju klub i vide da se dobro radi i to uvijek dobro podržava i hvala im na to.